Hashwa bagi sangut kirang bat ki thaya lekai ka Muay Thai ka jala kinlet ban mi khmat na ka jala ya kari shaka Asian Muay Thai Championship arjar arpusan ka bandong hathai Nguyen Province hari Vietnam nadu ka arpo hadu arpu riu terik jeliu hapo kalama jaka United Muay Thai Association of India ka Muay Thai Association of Meghalaya hapo ka jingalam jong uba Angelus Sun mentara sngi kila ai ka jingkit bok kidruyang ya kite ki samla shwa bakin mi na ka jala bakin la ban le kai bah ha ka te ka lumpung kite ki san ngur kirang bat ki thei ka jala ki ban le ya khun ya ka te ka lumpung ki kan thop u samla ban sa nam kerpang war khalo na ka snong nong kram ha ka kerdan saupusan kilo usama Aristons imsat na kasnong maudiang-diang haka kerdan sanpuh nyau kilo usama tebok lang marbanyang na kasnong meliam haka kerdan sanpuh kilo kasamla Mary Christine Riang na kasnong umsait sning haka kerdan sapusan kilo berkasamla Anita Rai na nongpo haka kerdan kabasapu pra kilo. Nakalang Muay Thai Association of Meghalaya yang hari kum presiden hakalma jong ka association jong emtam ban kitbok keduriang ban ai kulei gini kitna ke balai pensim balai bi khmat na India na United Muay Thai Association India sya sapo ke Asian Muay Thai Championship kaban salong hapo Thai Thaian province naru ka Arfunrio hadu kalai po arpo san yang ni ngidon ki kena beli simentang hang ni ngidon kena pengang ni senrang nak kali senrang don aris emsat ban simentang ya ka kombat hakasan punyo kilo tebok marbanyang ban simentang san puai hakasan puai kilo ngidon hang ni ban sanam bayele ya ka saupra kilo Mary Christine saupusan bat Anita Rai ban ya simentang hak elite hak saupra kilo yakin ni kena kita ki pala syakjet na kalian ka national ka long musim senem hapo Assam arpo sau yakin ni kita kena ki pala qualified balai simta sya ka championship kaban salong hang tai hapo Thai Thaian province hapo Vietnam kalian ka jinglut jingsep ngaso bunong nga ai ya ka ai kulei arti arjat yaki kimi pa kibasim man lak senjam ban sim ya kecing klik ikun haman lagi championship ba kin pelut nalade kam tam yang ni ka ya kani kecing lut matasi kalong ba kani kenti kalong kecing pelut jingsep nadong hadong hi kalong bait na kaliang ki kimi pa di bahye ngem semlayo sponsor we kuna ulut kembas silak arsan hajar te kini paro kidai kecing lut na kaliang parents na kimi pa profit bangla airu ya application sya ka government siapo CM Connect tegila phone hiru yang kila kli teng kermen scam hiru bana kaliang ka government kumba keju ai pat kumba keju Arab ya ka Muay Thai Association of Meghalaya bingli simenta sipo bari teng train kermen ru akan iksen ru bang sayo ya kala lani ka song sa na ka Arab tung chip mista tena kaliang ka association bro ko we hapo kerteng jo ka association ngaso bunong ai khule ya ka sarkar hapo jelap jong chief minister Konrad ki sangma walaju kentiu kamtam ya Muay Thai na kawik por bat kamtam ya ikplay ya ka director of sport ya ka MSUE bat kamtam yu sport minister Sahisen chief minister po jelam ju bagi kena Muay Thai ki yo ya scholarship nadu ka state tournament adu ka national tournament bat hadu ka international tournament bat kumjuru ki yo ru ya kapisa kabadai nam ta cash award la ka jong teng so monong ba kani kajiyo jerap na kalong government lagi yo kasu wat scholarship lalong kumkoi kalat kijirap nam tai kena Muay Thai bagi laban promote dan kila ban kam kentiu ha kaliang ka Muay Thai na pata banura ya kanam ya puram kam tam ya kari bat ya state bengkermen ru kani kenti bagini kena jungi ngai ba kinuan thli ba ngai kenra ya kanam puram ya kari bat kumdo ya jela jungi bro kawai na kaliang junga so bendong saisen ngai kublei hitbok keruang bagi lesuk lesan kublei terkendat nang ri sumariki apa kia marngam semla benlek markidon ikam kinyelek hinang ne na po Kalkata kin her kin spoy po Hanoi na Hanoi sodon kitim joki India bat kin sekendu beli lang ki